kwarahura utonga wa bururi mugithi-ini uria aratongoririe kuhungura kaunti-ini cia Murang'a, Kirinyaga na Nyeri. Rigathi ugite mwihoko wa gukura mu Kenya kuma kombo-ini wa wagi wa mbeca uri hari mibango-ini iria mararira. Waweru wa Nyambura ari na horo uyu makiria. Mugithi uria ubatithitio ta wa kuirigira ngwataniro ya Kenya Kwanza kura cia kirima ugitongorio ni mutirithia wa munini wa President Rigathi Gachagua uhungurite kaunti-ini cia Murang'a, Kirinyaga na Nyeri. Na Ngai ona tuhoyaga ni agutuiguira tha atuhe thirikari ya mundu wethina mundu wanararira mundu kuiguira andu tha nigetha tucokie gitio ki andu aitu niguo andu aitu kuri undu kana mundu kana kindu gikugiria William Samoei Ruto na incoming Rigathi wa Gachagua mathurwo. Kuri andu marathiururuka guku makiugaga ati mbarathi ni igiri ati mwereto William Samoei Ruto iria ngegetwo Raila Odinga andu a mukurwe-ini uhoro wa ma mbarathi ni mwe egwetwo William Samoei Ruto. Atongoria gitaru gia gatagati mwahu-ini wa Kenya Kwanza magitura marima kioneki kia Azimio la Umoja One Kenya Alliance maroiga ati gitiambirwo muthingi wa gukinyaniria mibango miingi na marera a Kenya ati mwahu uyu woteti noguo wina uhoti wa gukuria Kenya. Kama kuna kitu unaahidi wa Kenya ufanye saa hii. Wacha kuahidi wa Kenya. Wewe uko na serikali na ndugu yako. Ile munaahidi mufanye saa hizi. UDA inaongea maneno ya biashara venye sitakuwa, tunaongea maneno ya ukulima, tunaongea maneno ya kutafuta ajira kwa vijana wetu, lakini hao wengine wachana nao wako na taswisi. Neturekanire na Deputy President witu Rigathi wa Gachagua na William Ruto our faith president wona ndaigira na kiama kia UDA nimegutuhe mbeca cia kurikia gwikira thitima thiini wa matura maitu mothe kuhitukira uhoro wa last mile. Rigathi na nake merite gitaru giki ati kigakorwo na igai riria rinene muno thirikari-ini ya Kenya Kwanza wona gietikira kwiyumiria kwa wingi na gukindira William Ruto ta president wa gatano wa bururi wa Kenya. Ningetaka niseme nikiwa hapa Karatina ya kwamba serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua tukiapishwa Kasarani, wale watu walifukuzwa kwa mtumba watarudi pale kwa reli wafanye biashara. Na tondu urumu wa thirikari uringanaga na mbutu iria imenyitiriire, atongoria ya moritie gitaru gia gatagati gigathura aria marugamite na ciama iria ciumbite ngwataniro ya Kenya Kwanza niguo ikikahotana igakorwo na mbutu nomu ya kumiteithiriria gukinyaniria mibango etiganite ya ukuria. Ni tarehe 9 mwezi wa 8. Vijana, wa mama, wazee watokee wachague nani? Wachague nani? Mutatupatia rais wa UDA? Mutatupatia governor wa UDA? Gutire kadi mekurehe ya gutugayukania, gutire kadi ya gwikira mukonyo egutuma kura cito tumekirire. Ni twaiguithania gutire mubango mekurehe tondu tukumera hatupa migithi ya Rigathi igukorwo ikihungura matura-ini matiganite ma kirima. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Waweru wa Nyambura. Na riboti yo niyo yatutirihira mohoro ma thinashara mohoro mangi no na cianda thaa 3 cia rucine mathaa matutwarite ihenya ndikuona ta ngota guthoma message cianyu nigetha tugena hinda ria kumuramura magatheti tuna Benjamin Wangari kwina gatheti igire gatheti ya The Standard iria iraria uhoro wa thiri cia National Intelligence Service na gatheti ya Daily Nation iria iroiga kiria gigatanga tongoria mutwe wona mwena mundu mwena wake wa shida. Ruto agigacida kwina andu metereire gukaheo mawira manene. Raila nake agigacida kwa andu metereire gukaheo mawira manene. In fact mwena wa Raila ona andu 11 ne yahe wira na mawira maya makome mawira 22 mama minister. Koguo ni turakirwo ni gatheti ciere uria miena iyo igakorwo ina thina kuringana na nimona uriko gacida. Reke tukinye hau nigetha tugena ihinda ria kumuramura magatheti macio makiria.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Wemwega, Jetogo Paul Weganjo. Brico Homes is now in Nyeri County number 19. Woko ne Nyeri Chaka kwa J. Uratowe na project kirorerwa iretwa Greenfield Gardens ya muigana wa 50 by 100. Nano makijamani ni kuma Nyeri na Rumoro Road. Kore na thitima na mae, ona shiovaravara ni all weather. Thogora ni giri magana matatu ma mirongo kenda na ithano, na deposit ni giri igana rimwe. Balance ore na mieri itandatu. Twina Mega Investors Day, mweri 25th of June. Niguo wigwatere broti yaku. Wahora makeria, tuhurire thimo namba 0721-077-077 kana utushare Jewel Complex Roysambu 2nd floor Brico Homes Limited.